Tu filmes un petit peu les gens là. Il faut plus sortir dans le champ. Des fois, tu peux montrer un petit peu les gens, mais lui, tu ne vois pas. C'est surtout lui qu'on doit voir. C'est le mandat. علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم والدلق لم يكن جادي نيراني أو جادي علي في الخسران لم ينخني درن الدنيا واختشني باقي بخير سنيا ملكني يبدو عني وقادني بقاؤه
كتابتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفعني محمد قد نعى نفوسا والإسوايا شاخوت الفيشا إلى سوى نحو جاء الموت نعى نفوسا كلها بالفوت لم تلقني مقدمات الموت وقد نفعت بالبقاء السود موت الذين كابدوني فكل من موت نفسي ما نحاني جد تسعد الموت بقاء الله أبقاني الله والجلال كفاني الباقي مما تسمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدري كلي علي حولا تزال الأمراض والممات بقاء عازمي من السماء علمني بقوله إلي يا البيت رافئا بي المرديا لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والنبي ملكني أمين والأمين كتاب باقي جاءني تامين. Qu'est-ce que tu as dit? J'aime beaucoup ta voix. Alhamdulillah. Quand moi je sentais vous Ouais, quand tu as écouté les chants là, qu'est-ce que tu as ressenti? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu connais les racines de Cheikh Ould Khadim un peu? Pas vraiment, mais la voix. Mais la voix, je ressens des choses. C'est qu'on ressent bien à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. La paix, la tranquillité, le bonheur. Je sens apaisé. On est vraiment, machallah. C'est comme le ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله المو والله je te prie du bon cœur alhamdulillah on va faire des belles choses inchallah tu verras vous de quel pays? algérien algérien تكلمت اللغة العربية؟ ما شاء الله الأمداح النبوية إذا تكلمت أمداح النبوية فهو سخيف الروح في داخل القلب. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. بارك الله فيك. هذا من فضل بارك الله فيك. الحمد لله. بارك الله فيك.